Yenge milwa Yesu chivi ilwa Maria. Angane ya padom shimake Kristo. Nya kene dua wasu shota kem shom kem ve oyuma wasi Yesu Kristo. Inyomi chane salongwan pasulo hododo shazo fadataka asaka. Yo sike nenato. Wagbane madom shimake Kristo. Adua unyane ka adua shota ken show Advent. Advent ka show kasuwan yo shambe u Yesu. Veno hii ukayira yeka incarnation kizobutela. Man veno shohwa ukayira kizobute ka parusela. Adua unyane ka yira kizobute ka Gaudete Sunday. Njana yo kalahadi uyembe. Nyana ecclesia mu yila wanu na chie vembe isave yotun. Shacho yemave zulumuva. Aka orunu asungwa kene duo nyachi kako aha shambijela. Ken ko onu hiu sungwa ken Zefania la. Profeti Zefania kawone yo Israel chi ma yo Jerusalem chi vembe shacho ondo uyemave muhene tove. Ken kwanu shohwa ken ba Filipi tigi shonyi la pa oji palo ka wone sembi hama shechi serem sen shosuluza yu kwa momom adizanse yuga hama kolu zanse yula si washa kiri ondo na bemu Kristo unetomato kene simase ma bemu Kristo ne vati tomato kene simase ga sa si rumune ondo sa si vishima shaondo sa si ke ondo sa si vishima welen shima yondo kana shu yange Yohane woren baptisma pasiko ondo ma koyo kene sima yo va hene na momo pineo ye ve na uzoa bamu Kristo manu yemu Kristo na John to shi o ve momo ko we yo aka ikpira yo ye we lo ko yan yo ya na wan gbanu gane o lo ikondo ya na wan gbanu gane ikondo ikabe se mango pane pa be va hijon be pino e be na be zo am yom na akabe ngo ho sha mimi be ngo ho kwa hemba kwa wido uve ngo hola voga shi shuja de pa be va Yesu be pino be na akabe dinzuna awan gbanga di elena kwao shapilaga shi injari kiminala kumane njanayo di nyene mauga angbane madomo shimaken Kristo eke sembe ba yembe ne fatolon yembe yesiga sa sizu ulu kembem ma bem ne fatolon kene simasga sa se kewelen kwasha mimi welen kwasha mimi ya ko wasenwa Olen kwa mimi ya kwa ya kwa na wanjba no gane. Olen kwa mimi ya kwa wase wanjba a kondo. Olen kwa mimi ya kwa vuna no nye wanjba kan kaswa. Olen kwa mimi ya kwa vuna pila sha yuli wanjba. Olen kwa mimi ya kwa vuna num unangon. Olen kwa mimi ya kwa vuna hama kwa luko fie mano bola. Alo si na hayo sizuwa yembe i Kristo. Alo si na hayo Sijo bam kene simase. Mberum sema Yesu wele nshima kene mwe Yesu na ha. Ana wasise. Anase bam. Anase yembe. Anase msaayo. Mo Kristo alwevenchi. Angbane ya ken Kristo gun kam pasulo ho dido shaso fadataka asakajen. Yo lunen dido adu nungwa vesi adu osha.